Welcome to Luli Stars channel. I want for all interesting watching. هلو نجومي الحلوين، عاملين ايه؟ والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن، هي الفكره مختلفه شويه. طبعا هقول لكم الفكره هتكون عباره عن ايه. هنبيع حاجات بقى اللي بتبقى بتاعه المخيم، يعني اكيد لما احنا مثلا بنكون محتاجين شنط عشان نحط بقى مثلا الاكل وكده، انا هبيع الحاجات دي. انا هبيع محل، هعمل مكان يعني يكون بقى فيه كل الحاجات بتاعه لما احنا نكون رايحين مخيم وكده، نخيم وكده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا عشان نبدا الفيديو. واول حاجه بقى هنعملها اللون، يعني انا هستخدم بس المكان ودوت بس، يعني اللي ممكن اول حاجه بقى نعمل اللون. حاجه ممكن مثلا نخليه ممكن مثلا، بصوا بصراحه محتاره قوي. كان هو في الوان كتيره فانا الصراحه متلخبطه شويه. ممكن نعمله مثلا اللون ده، او ممكن حلو يعني. هو حلو مش وحش، بس ممكن نعمله. والفكرة دي هي فكرتي، يعني انا مثلا مش سرقاها من حد ولا اي حاجة. تمام. وزي حتى ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا اصلا قليل جدا حتى لما بفتح اليوتيوب اصلا. تمام. فتعالوا بقى عشان نكمل الفيديو. بس انا خليتها كده بالشكل ده، مش عارفة برضه متلخبطة شوية بجد، محتارة. ممكن نخليه كده، بس ممكن نخليها مثلا، اظن كده. محتاجين بقى ان هحط اول حاجه بقى ان انا احط حاجه هنا كده، عشان مثلا ان هي تكون ماديه بقى اللي احنا هنبيع منه كده يعني. اول حاجه انا عملت كده، يعني بصوا مثلا حطيتها كده. تمام. يعني عملتها كده مثلا عشان احنا بقى هنا نحط بقى الحاجات وكده، يعني احنا بس لسه هنظبط بقى المكان وبعدها هنجيب الحاجات. تمام. بعدها ممكن مثلا نحط بقى حاجه، بس هو طبعا المكان متكركب. يعني قصدي هنا مثلا هتلاقوا اصلا، يعني حطينا حاجات كتير بقى اصلا، بس اصلا فهنا ممكن برضو ناخد شوية حاجات برضو من هنا. ممكن مثلا ناخد ممكن مش عارفة، بس ممكن ناخد مثلا، بجد مكركبة المكان على الفاضي يعني، مكركبة على الآخر أصلا. ممكن نحط مثلا كده مثلا هنا بقى. بعدها نحط بقى الحاجات بقى وكده. بجد متحمسة جدا، وكمان أتمنى إن المكان يعجبكم. واكتبوا لي مثلا بقى في الكومنتات إن مثلا عايزين إن أنا أعمل لكم مكان إيه تاني وكده. تمام. اهوت. ممكن مثلا مش عارفه اخليها لا برضه ما اظنش هتبقى حلوه اصلا. يلا بينا بقى. ممكن احط دي، بس هتبقى حلوه. بس دي ممكن احطها هنا يعني. ممكن احط مثلا النور دوت كده. ممكن نخلي بقى دي مثلا باللون الابيض كده مثلا كده. مهم. وبعد ممكن برضو احط الزرع، قصدي ديت. تمام. يعني مش هحط اصلا حاجات كتيره يعني. اهوت كده. و استنى بس اجيب الشخصية بتاعتي اهوت. تمام. ممكن نحط برضو دي بقى هنا. مهم. اهوت. انا بقى مثلا هحط هنا كده، نقرب بس شوية كده. ممكن نحط اصلا، ممكن ما نحطهاش اصلا يعني. ممكن هيبقى كده، يعني حاجة زي كده بالظبط. اهو خلاص هحطها. انا اسفة بجد على اللي انا اصلا متلخبطة خالص اصلا كده اهوت. وبقى هنا عشان هنحط بقى المكان اصلا. تعالى اول حاجة كان نجيب دوت. يعني هنجيبه مثلا، هنحط برضو فيه حاجات اهوت. نحط برضو هنا مثلا. طبعا لو انتوا طبعا عايزين بقى تعرفوا اصلا الحاجات دي ممكن انا هجيبها منين هقول لكم. نحط مثلا بقى هنا وكده. وبعدها ممكن برضو احط مثلا، بس انا بس اعملها كده عشان تشوفوا. ممكن برضو نحط ايه تاني. مش عارفه بجد. ممكن ناخد مثلا، ممكن ناخد برضو دي. لا لو كفه بس كده اهوت. نحط بقى كده. تمام.
اهوت يعني بالشكل دوت. تمام. بعدها ممكن برضه احط دي هنا كده. انا مش عارفه ليه ايه كميه السجاده اللي انا كل شويه احطها دي. ماشي. وبعدها برضه ممكن نحط ممكن برضه نحط، بصوا ممكن نحط دي كده في النص برضه، هيكون يعني مثلا فيها حاجات. بصوا انا يعني عملته كده زي ما انتوا برضو يعني لسه برضو شايفين. بس انا عملته كده يعني، بس حطيت ديت وخلاص بقى يعني، حطيت بس يعني ديت. ويبقى زي ما انتوا شايفين ان انا عملت ده معاكم. ويلا بينا بقى عشان ننزل ونحط عشان نشتري بقى الحاجات. اول حاجه يا حلوين هناخد الشنطه ديت. يعني هي كده بتبقى محتاجينها طبعا لما هنكون مسافرين. وبقى هاخد ديت. تمام. برضو ديت. وهناخد بقى برضو معاه دي، عشان برضو لما بنكون بنسافر برضو بسبعات محتاجين برضو اللي هي الحاجات دي وكده. تمام. ثانية بص اهوت. تعالي اقولك برضو هناخد ايه تاني حاجة بقى هناخدها اللي هي دي. ثانية بس. وبرضو هناخد دي. بصوا بقى يعني انا برضو هاخد برضو اللي هي ديت. وبرضو هنفضي بقى الشنطة دي عشان هناخدها. تمام. انا كده عمالة افضي نص الشنطة لغاية دلوقتي. انا عملتها كده. انا معانا شنطتين ومعانا ديت. تمام. هناخد برضو ديت. ده كمان. برضو هناخد ده. يعني برضو لما نبقى برضو طبعا مسافرين بنبقى بناخده. هناخد بقى اللي هي الكراسي دي اللي هي بصوا ديت كده كده. هناخد برضو دي. طبعا انا مكركبه بس المكان يعني، بس عادي. هناخد برضو معاها لا ومعاها ديت. استنوا بس كده بقى هجيب حاجه عشان احطهم فيهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى وحطيت كل الحاجات هنا. فمثلا بقى تعالوا يلا عشان نجيب برضو بقية الحاجات. بس يعني انا مثلا ممكن لا يعني خلاص كنت اقول لكم ان احنا هناخد اللي هي العصافير الحاجات دي بقى، بس اكيد لا. تعالوا بقى عشان ناخد نروح مكان تاني. بصوا بقى انا جيت هنا عشان برضو هناخد منه حاجات. اول حاجة هناخد منه دول. برضو دي يعني كده برضو من هنا برضو هناخدهم. وهناخد دول برضه. هناخد دي مثلا عشان الناس تشتريها وكده. بصوا انا خدت تقريبا كل الحاجات يعني. برضه هاخد ده كمان. فيعني هنشوف بقى كده اخر مكان وكده نكون بقى خلصنا ونروح بقى عشان نجهزهم. بصوا بقى يعني انا اظن برضه ان احنا ممكن ناخد ده. ايه ده؟ لا صريح. ثانية لا. ناخد برضه ده. وكمان مثلا دوت وده ودي. ويعني اظن بس كده مش حاجات. مفيش حاجة تانية. بس بصوا خلاص كده مش هناخد مثلا اي حاجة تانية. تعالوا بقى كده عشان نروح البيت ونظبطهم كلهم. اول حاجة يلا عشان هظبطها معاكم. طبعا كل الحاجات دي بقى. تمام. حاجة دي نحطها هنا كده. تمام. تاني حاجة الشنطة نحطها هنا كده. وبقى انا جبت ديت من البيت الصغير. تمام. هنحطها هنا كده. ده كده بقى الشنط. ماشي. تعالوا بقى عشان نكمل بقية الحاجة. نحط بقى الحاجات اللي هنا. هنحط ديت. ممكن نفتح اصلا دول. نحط بقى دول كده هنا. الاكل ممكن نحط بقى الاكل اصلا فوق اهوت. ودي نحطها هنا. حتى دي انا اصلا جبت منها 2. لما جيت لقيت منها 2. وبعدها نحط ده الميكروسكوب نحطه هنا. هو بجد بيطرح لما بنيجي نبص منه الاقيه بعدها اتحط في مكان. نحطه هنا. ماشي. وبعدها واتمنى بقى ان تكون الفكره عجبتكم. وهنا برضو حتى دي ممكن نحط اصلا هنا الشنطه برضو كده. في هنا 4 شنط. ماشي. هنا بقى نحط الصن بلوك بقى الكشافات اهوت. بجد انا حاسه ان هي الكراسي اصلا مش مكفيه. فاظن ان احنا ممكن اصلا نجيب واحده تانية. هو جبت واحده. جبت بقى 2 اصلا. خلاص بقى هجيب 2 كده. 2 ممكن بس اخليها لونها حلو. بس ممكن اخليها كده.
يعني هي حلوة مش وحشة خالص. وبعدها نحط برضو معاها، بص ممكن احط اصلا الكشافات هنا يعني عشان بس يكونوا في اماكن واحدة. وبقى جبت معاها الشنطة ديت. طبعا انا كل شوية اقول لكم دي اخر شنطة، وممكن ما تطلعش اخر شنطة. هتقولي انت جبتيها ليه مثلا، يعني لو حد صغير يعني ليه حاجته هيحطها في مكان تاني. وبقى بعدها هنحط دي اللي بنصطاد لما بنصطاد السمك. ودي بقى ما تسألنيش مثلا جبتها منين، انا مش عارفة، بس يعني اظن برضو ممكن احطها هنا كده. دي منظر. دول بقى انا هحطهم هنا كده، ثانية احطهم هنا ماشي. ودي بقى هحطها جنب ايه ده، انا جبت دي احطها هنا ثانية عشان انا ما خلطوش بنفس اللون كده اهوت. ونحط بقى يعني بصوا الحاجات برضو اللي هي مش هتكفي قوي، ممكن لغايه بس ما نشوف. دول بقى هنحطهم مثلا بجد انا متلخبطه خالص بجد، يعني متلخبطه قوي. سو الاكل اظن ان هو يتحط تحت، يعني المفروض ان هو يتحط تحت، فاهمين يعني بقى حته لوحده. دي مثلا انه يعني الاسنان ما ياخدوا مثلا ادويه بقى كده يعني. حتى بصوا في حاجات اصلا ممكن نحطها هنا يعني ممكن بصوا برضو نقدر نحط حاجات هنا بقى. نحط مثلا ممكن نحط الميكروسكوب هنا كده. ودي برضو نحطها هنا دول اهوت. وهنا بقى نحط اللي هي الحاجات دي هنا، ده ممكن نحطه هنا. وده نحطه هنا قدامها كده اهيت. قلت لكم ان هي في منها 2، انا جبت منها 2 اصلا. نحط هنا بقى نحطه كرسي والشنطة. بجد مش عارفة انا كمية الشنط دي اصلا جبتها كلها امتى بجد، بس يعني ماشي. نحط دي هنا كده وده جنبه. وهنا بقى دي فضلنا مكان يعني. بعدها نحط مناديل. ايه ده، هي انا كنت جايبه مناديل تانية اهي مناديل. وهنجيب بقى كده ده الاكل اللي انا برضو جبته اللي احنا جبناه مع بعض ماشي. بقى الطاسه نحطها هنا. طبعا بقى انا مش هنقفلهم يعني، طبعا مش هنقفلهم. ودي بقى نحطها هنا، وده برضو ممكن نحطه هنا. اظن دي برضو ممكن اجيب منها تاني يعني، هجيب منها تاني. هنروح برضو البيت الصغير، لو البيت الصغير ده يبقى موجود عشان نجيبها يعني وكده. ودي بقى ممكن نحطها برضو هنا. اظن بقى كده المكان اتظبط كده خلاص، انا ظبطته اصلا. نحط دي هنا. ممكن برضو نحط شنط هنا يعني، بس عشان بس ايه هنا مكانش فيه مكان. واهوت كده نكون ظبطنا المكان. بصوا بجد انا عاجبني المكان، حاساه حلو قوي. اتمنى كمان ان هو بقى يكون عجبكم. لو عجبكم بقى اكتبوا في الكومنتات. وبقى تعالوا بصوا هنحط دي هنا كده وبقى ايه ده فيه اصلا تمام. نحطهم هنا كده اهوت. وبقى تعالوا عشان نروح ونجيب برضو منهم من اللي هي المخدة ديت اللي هي بتبقى دي، نجيب منها تاني. وبقى هنا في البيت الصغير دوت اللي انا اقصده ده اللي احنا نجيب بقى منه المخدة اللي هي بتبقى دي. انا مش عارفه اسمها ايه اصلا، انا لو انا بقولها مخدة وهي اصلا مطلعش اسمها كده. واو في هنا برضو ممكن نجيبهم يعني. ده ممكن برضو نجيبه يعني، اصلا في ناس ممكن تاخده بقى لما تيجي تسافر بقى وكده. اهو كده انا جبته. فيلا بقى تعالوا عشان نروح البيت اللي انا عملته بقى، يعني مش البيت، المكان اللي انا عملته عشان بقى نحطهم اهوت كده. نحط بقى دي مثلا جنبها، برضو دي هنا كده، ودي جنب لا 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 لا, ودي كده جنب دي. المارشميلو ده ممكن ثانية نتخيل كده في مكان صغير. نحط دي هنا، وده هنحطه هنا. بصوا اهوت
الحاجة ده في طلع منها في 2 اصلا. بصوا في 2 منها. الله بجد تحفة قوي. بس ليه ايه ده؟ اهوت ده بقى شكل المكان. بصوا نشيل بس دي كده تمام. وانا بقى هتكون قاعدة هنا اهوت. ايه ده؟ بصوا يعني ممكن نختار برضو الوضعية المناسبة. اظن دي كده. بصوا بقى ده شكل المكان. بصوا اتمنى ان هو يكون عجبكم بقى وكده. بصوا يعني بجد عاجبني قوي. تمام بقى، لو عندكم اي افكار تانية اكتبوا لي برضه في الكومنتات. وتعالوا بقى عشان نستنى ونشوف في حد يعني هيجيلنا وكده. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انا كنت رايحه اخيم بقى بكره مع صحابي وكده، فكنت عايزه اشتري. يعني هو المكان بقى فيه كل الحاجات. في كل الحاجات. تمام ماشي، انا هروح دلوقتي اشتري. واو بجد المكان حلو قوي. ممكن برضو اشتري مثلا اخد الشنطه ديت وبرضو واحده من ديت. خلاص بصوا انا هاخد بقى برضو واحده من دي وكشف. بس انا هشتري دول كده 100 جنيه كده، قصدي ايوه كده 100. اتفضلي. شكرا. العفو. بجد المكان حلو قوي بجد. طب اديكي شنطه تحطي فيها الحاجات دي؟ لا شكرا. يلا باي باي. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب. ولو عندكم بقى اي افكار اكتبوها لي في الكومنتات. وبقى قولوا لي ايه رايكم في المكان، تدوه يعني قيموه كام من 10. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.